Su tead ja alguses. Pärast liigud vabalt. Oota, aga algul oli chip kinni. Ma tean, jooksen jah. Ja siin seda sa hoiad. Ja. Kui oled õhus juba vabalt. Ja, okei. Tule siia. Камеру, Оксан, немножко на нас можешь повернуть? Вот. Да, то она. Вот так? Да, вот, Нормально? много, чуть-чуть назад. Да. Okei. Ага. Eks siis on näha pärast. Ну, Marjak on jooksu. Jah. No see jooks on lihtne. No. Kas sa võtsid natuke napsu või mitte? Ei. Käsi. Okei. Ma eelmine kord sõber oli, et lähme. Ma ütlesin, et davai, teeme ära. Так, ну ладно, посмотрим. Ладно, давайте эту. Jaa. Ma tean. А? Так, ты пробивался там, нет? Ну, так а что положить? Да, вон, все нормально видно. Смотри. О. Окей. Угу. Да, принимаю. Сейчас, Юр, тут с камерой разбираемся. Да, принимаю. Сейчас с камерой тут разбираемся. Да, ей, я. Okei. No nii, Triin. Üks. Окей. Okei. Ну, kui ma räägin jooksu. Jaa, поехали. Triin. Läks. Sa ei tee videot, jah? Ei tee, jah? Okei. Поехали. Jooksu. Jooksu. Не столько.
tee ja siis vasakule jääb otse ja otse tee ja teeb maja seal metsa sees. Ja Podruga maja on seal, kellega see plätu ära lendas. See lehmalaut, järgmine ja ülejärgmine on Podruga. Või Podrugi või sõber. Tartu. Tartu. Jah. Jaa, ei järve lenda. Lendame siin samas. Ja 700 meetrit. Naabri vist ei. Eelmine kord, kui käisin, oli 540. Jaa.
Давай. Че, Юр, наверное, собираться уже будем? Наверное, что. Потому что, блин, вроде там, ну сейчас, видишь, тяжелый, как бы нормально скорости хватает. Так может и кончился вечер такой. Да нет, поддувает, как бы скорость там 13.